biya kamal titine kare bani titi kare bani toknat aken kono tin ayenyota tin yam gwadan be karatin kare bani titi bukon kulo right tin mat ka jawdien ka tadan de kananga ja ken yam titine kan bantin dit baga kwen ga pat baga kwen ga pet a e I o hu wa ya ba pa ma na na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja he ha ho ho kedi sia ling te ken yam akan bane tognat a pingwasa me bitis chale rape bane bi ko le bejak tin wo kon go no ban writing re banete ti ka banen content kanlat re banete tin tinen kon gati kwad mitim pai ko writing titi dio che kon ke nge already so do no re banete tin e kana content nyon kanete ngwana long chan je mun tok ha 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 ho he ne me ha ho hi katung nat ne me ha ne me jena ka a ha jen dan tel ka banatin tin yal gwado mo tin chananen chala ha ne me chala ha e bam kan matin ka bantin tin yal gwado mo chala ha mi me cha banjora jen kwala cholore banyo to kon ke ha ne me ha ere bakabo makan mat katin kontin tin yal gwado mo to kon ke ho ere bakabo makan lat katin konen pai kon ka gwich me jen ere bakabo chale ki ere bakabo me chale ha ne mene ere baka ne me chale ha to kon ke ho ere bakabo ne me hi ho ne me hi do kon ngai ne ka I ala I ejan gwaren ke duno ne me chapi ne chaja kula kek jala different de non re bani ha ke ho ke ke ha ke ho ke I mi bu kon ga mat gwata me ke de shal ke bani yuale de dagden wadere bangat ne me ha ke ha bi ngajeno ha me te jornen kana marketing content ne al gwada mi so ajen chal ga jeno jene ya bayol ka jam chal ka jeno ere baka a ha e he ha o ho he ha o ho I hi kene ti kan dial kata goro dere kangach duno chi kana kona right content tama tin gorno dere ngaj de ka de tin ko kana kon la lat ka kamni banten chek jodien ba ko lat kam mite grien mo garka ba ko la gwad mo derien ban yo jegum de den biata kamal